Sanibonani maswatlamahle etindzabeni tasemini kuleto letiphuma etinkantolo nitifunzelwa nguProphet Zoe. Kuleto letihamba phambili letingemazubela kunathishela lobekwe emacala lahambelana netemacasi. Ngekusho kwesitatimende thishela lo ubite umfundzi loneminyaka le16 wathi akabuye ahlale etikwemathanga alothishela bese uvule masango ngoba thishela ufuna kubona iKhenana live leluju nembala ke kuthiwa intfombatanyana ihleti vele emathangeni athishela yawavula emasango thishela wayibona iKhenana kuthiwa kulowo mzuzu ke thishela ke ubese uyaqala ke uyayiphulaza lentombatana wayiphulaza emabele wayiphulaza emahlombe wayiphulaza tindlebe intombatana yathamba yathi bhece yalalisa emehlo khona lapho kuthiwa thishela ubese uyaqala ke uyayikhotha ngekusho ke kwenkantolo ibese imlahlela ibheyili ya 5000 ngoba kusaphenywa ukuthi emva kwekuthi ayisayikhothile thishela ungenile yini eKhenana ngoba kuthiwa lo mthondvo bese wome usengo ugcine usera ukhafule mathe ukhiva kusahlolwa ke ukuthi ugcine ngekukhiva yini noma ungenile eKhenana thishela ngilapho la ikhona inkantolo nyaka.